Mayapayabak po kaya katamungan, katyuta na po kim Biyernes kadwa ng Domingo ng pamanyubling mebye. Pakyabi atala po king kaya katamong panalangin ding makatuking intention. Para king kapasalamatan ng Mr. and Mrs. June and Nida Cabrera, king karelang 43rd years wedding anniversary. Richard and Chona Yumul, Nimpa Agapitoong. Para king kaladwa daring makatuki, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandra, Ronald Zamora king kayang 48th day, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tapo at ikantay dalit na pamuklat. Ing lagyo ning igpam, po'y nganak, ampo'y banal Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kekan Si timuri. Chantal rin katang kasalanan, batang maging karapat-dapat magmasusi, kaniting banal ay Eucharistia. Ikang mitatag king Santa siyang kapilanman, misalbag Ginoo pakalulong. Ginoo pakalulu. Ikang pepakan karing 5,000, anting tanda ning pagkalumong
Eucharistia, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang bimingat king komunidad dareng tala sa pantaya, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos sa mayapayang tutu, pakalulwa na katamo, king pangapatawa dareng kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king be alanganga. Amen. Manalangin tamo. O ikpaming mayapaya, king tangkamo, dikil king kaligtasan ng anak mong Yesu Kristo, tinggap ni ing kurus at timawa na kami king upayan ning kay kaming kasalang. Mirakayanan kesa na king ligaya, ning kayang pamanyibling mebye, uling mabibiyat magari kambemo, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ding napat daring apostol. Tinalakadya ing metong karing kayaber king konseho, ing metong aparisewong milagyuan Gamaliel, at metong atalaturo na ning kautusan at tuturang lalawan matas ding sablang tao. Inawad ng ilwal dala pamurin ding apostol, at kaibat nga ng migsalita king konseho. Makamal ay Israelita, mimingat kayo king buriyong daptan kareting tao. Epa makaying malambat ing milabas a panahon, kanintang lintoya ite Deus, pepakilalang metong yang matenakan. Ating mekad apataralan na tao karing mekyabe kaya. Dapat petere at misambulat la ring talutukina at limbugya ing kilusan a tinatagna. Kaybat na nita, linto neman ihudas a tao Galilea, kanitang panawon a merapat ing sensus. Menikwaya na namang dakal at talatukina, dapat peterya naman iti, at misambulat la naman ding talatukina. Uli na niti, ing mumungkahi kung yeni, paboren nyo lang dilira ding taong deti. Ibulos yu la, nung iting katatagan o iting kilusanda, metong yang katatagan tao, misalbag yang dili na. Nung king kamatutwanan, ibat yaking Diyos, emo ing eyula sambutan, nune miras kayo pa ketang kabilyan aying Diyos mismo, yaing kaya kayong pakilabanan. Tinggap na ning konseho ing mungkayi ng Gamaliel. Pepayawos dalang lungub pa si bayo ring apostol at inatulan dalang mabarog latiko. Kaybat, tintuan dalang na magsalitang pasibayo king lagyo ng Jesus at layon da na lang binulos. Mekolang kitmantula ring apostol king arap ning konseho, uling ila meyakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan alang-alang king lagyo ng Jesus. Tuturula aldodo king templo at karing pi bale-bale. Alalang tuknang tuturo at manaral king mayap a balita tungkol kang Jesus ing Kristo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Metong mong bage, ing pagdulapan ko, ing manuknangan, king templo ning Ginoo. Metong mong bagay pagdulapang ko, ing manuknangang king templo ning Ginoo. Ing Ginoo, yaing kakong sulo at kaligtasan. Nino ing kakong pitakutan. King panganib, ing Ginoo, ingatan ako. Nino mo ing pitakutan ko. Metong mong bagay ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo.
Metong mong bage ing adwan ko king Ginoo, at metong mo ing kakong pagnasan. King templo na sa karin ko manuknangan, king kapilan paman, ban kakong tangalan, ing kayang kayapan, at turo na tanggapan. Miatong mong bagay pagdulapan ko, ing manuknangan kin templo ng Ginoo. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kayapan ning Ginoo, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka king Ginoo, emo painan ing loob mo, at eka tatakot, manalig ka king Ginoo. Miatong mong bagay pagdulapan ko, ing manuknangan kin templo ng Ginoo. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Ako ing mayap apastol, nga na ning Ginoo. Balo ko ring tupa ko, at dingka ko, balura ko. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ang timuri. Pamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya o Ginoo. Kaybat na nita, tinalaki si Jesus, king kagatbaning dagat-dagatan ning Galilea, o yung dagat-dagatan ning Siberias. Tikyan di ring dakal ataw, uling igit dala ring milagrong depat na, king pamanulo ka ring masakit. Minukya si Jesus king bundok-bundukan at karin linuklukyang kayabe da ring alagad na. Malapit na kanita, impamaglagpos yung piyesta da ring Hudyo. Inyang lawe ng Jesus ing makapadurot ikit nala ring lalapit kaya ring dakalatao, kanak kang Felipe. No ka rin tamo saling tinape, bang apakanan tala rin tao. Balo ng Jesus nung naning daptana at sinabi na iti maneng subukan i Felipe. Ganang mikibat Felipe, ela managyong panyaling tinape rengadwang dalan asalaping pilak, bang makapangan niya ing balang metong agyang ditak mo. Ing metong karing alagad, i Andres, kapatid ng Simon Pedro, sinabi na, ating metong anak alalaki keti, migbakal 5 tinape si Bada, at adwangasan, nula antideti para kareting dakalataw. Nga ng Jesus, paluklukan nyo la ring tao, madikuting lugar ita. Inya ninukluk la ring tao, migila kumulang king 5,000 lalaki, king wano ang ni Jesus ting tinape, at inyang pepasalamat ni king Diyos, pemye na la karing pakalukluk. Makanyan mo naman, empegawa na karingasan, mirinan langan ding tao hanggang bisala. Inyang kinabsila, sinabi na karing alagad na, tipunan nyo lang ring pisi-pising, mitagan, bang alang masayang. Inya tinipon dala ring pisi-pisi, ibat ka ring 5 tinape si Bada, at takat mo dala ring 12 kaying, karing taganda ring taong mengan. Nga nang sinabi, inyang ikit dala ring tao, king milagrong depat na. Tunepin niya in propeta, adatang kitiking yato. Balo ng Jesus, king buri na lang lapitan, bang pilitan ding gawang hari. Inya may kuyang pasibayo, at mintang migdali-dili king bundok-bundukan. King maya pabalita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian ka, o o Kristo. Kristo. Maya pa abak po kaya kayungan. May payabak po. Potang ating problema, nano ingke hanggawan, manintun solusyon. Pero minsan, potang ating kang problema, ing pantunan mo solusyon,
Noon metong pang problema. Aganakaw ko po kanita, alak king kwarto ko at melakwa niya yung susi king kilob. Ala kaming duplicate. Kay bat, na ako pumilob. Sabi ko, kaya tangabe ko, o sirantaning pasbul. Manyirata na mo, wala tangaki susi nga ako. At anapunitan ka na akong kayabe kanita. Ali po, gawatang paralan. Kinangwaya pong lumang ID, at saka ni siksak pilataning pasbulan po rin ngamba at abuklat ni. Sabi kong sarili ko, na kaya po ang ating kang problema, na kaya matong kang solusyon, yung palang solusyon mo, problema yan naman. Nung alakit ang kwarto ko, sinira ke, o di problema na naman, may sirain ko yung pasbul. Mantunan na kaman, kalpintero bang gawa ni, na kaya burita mo, saguli mo, ing solusyon na gawan tamo. Nya, in problema mo naman, ing kayang pakibat. Eya po, solusyon. Ito po yung ikita mo, king katang mo munang pamamasa. Nung makanano, rempong apostol ng ginuma naral nala. At kanita, dekapno ng konseyo. Banong patuknangan, manaral, tungkol king ginutang Yesu Kristo. At impong metong abiyasang pariseo kanita yung lagyo na Gamaliel. At nanong sinabi ng Gamaliel, o nga na, problema lareting, manaral lareti, na Kristo sinubliyang maybe. O, nano yung kaya katamong solusyon? Metong pang problema. Noon nga na, pabrenyo nga nang, nung iyan, kanyang tao, mateyang dili na. Pero nung iya, kanyang Diyos, sana, iti yana, o sumulong yang ana. Lon mo na yan ay tiyuda, sana. Kanita, at inyang organisasyon, at kaybat, meka, patukiyang may patadala na tao. Pero anyang mete tiyudas, meteya mo naman, ingkayang organisasyon. At kaybat nga na, Judas tao Galilea, agyang yang ana, menatagan niyang metong akilusan, at dakaltino kikaya. At niyang meteya, Judas ning Galilea, meteya naman ng karelang kulusan. Kaya pabrenyo nga na, nung iyan kanyang Diyos, manatiliya. Pero nung iyan kanyang tao, mateyang dili na. Kaya nung lalawin tamo po, Gamaliel, king meto nga problema, impakibat na problema, nun solusyon. Agyang naman king kakatang ebanghelyo, reni pong taong tutukiking Gino at no king karakal, at kanita ikit na laning Gino, at nanong sinabi na kang Felipe nga na, nuka rin ta saling tinapi, banga pa kanan larening dakalatao, nga na. Metong yang maragul, problema. Nampi ikibat ng Felipe kaya, ela managyong panyaling tinapi, ring adwang dala na sa laping pilak, banga pa kanla mo ring balang metong agyang ditak mo. Pero, atin yang solusyon, Simon, nga na. Atin pong, atin yang solusyon ni Andres, nga na. Atin pong metong, anak Keti, na magdalang 5 tinape sibada, ampong adwang asan. At niyang ginuking wano reting 5 tinape ampong adwang asan, pasalamat sa King Diyos. At kaybat, pakandala, reng dakal tao, may lang 5,000 rempang lalaki. Sabyanda, mga 10,000 la, ring mengan kanita, uling edo pa binilang nga nakamporeng babay. Kaya nung lalawin tamo po, king bieta mo tintangang problema. Ninong alam problema keti, tas yun yung gamat siya. At tintangan. Pero minsan, din katang problema, maging mabayat la, uling yung pakibat tamo. Metong pang problema. Tamo po, mimisip, nung nano ing solusyon. Nang kay kenang pamilya
ng kaiking pamilya, ating problema, ating pate. Pero minsan, uling ating pate, mangabiran ka, solusyonin kay kang daraptan. Nune, metong pang maragul problema. O tay waitang, balo mo ating pate, yung solusyon kanita, metong pang pate. Nune, yung pamisabi. Ito po yung gagawa ng Pope Leo ini king malilyaring gera. Pero pemarokan de po, pemarokan ng Trump. Pemarokan pa ng Vice President. Bakit nanuwaring sinabi na ng Santo Papa? Pati ako may sabi, kapayapan, kailangan tamong pisabyan. Tandaanan nyo nga na, taong makigera, pakirandaman ng Diyos. At yan na buring trampita. Ne? Kaya po, gera ngeni, problema, pero nanuing pakibat, metong pang problema, niya problema mawawala. Pate daring Iran, nanuing pakibat, pate mo naman, king Israel ang pong Amerika. Kaya iting malilyari, kailangan pamisabi. Pasalamat taking nga pong Ginoo, na ngeni open la po king ceasefire at king karelang second dialogue. At panalangin tamo na sana king karelang dialogue ay iti resolbada na karelang problema. Po king gera, kareng armas, kareng nuklear, king pate, nune pamisabi ang pong pamikasundo. Tandaanan tamo po, king bietamo, atintang problema. Pero, minsan daraguling problemang IT, uling, pakibat taking problema, metong pang problema, ikit taking ebanghelyo tamo, makanyan. Bangkanita at inyang pakibat yung problema, dapat may iting solusyonan. At iti bayaran king metong pang problema. Talakad tampo. Bayaminta king kayang kamatayan para king katamong kaligtasan ng Ginoong Yesus, binyene kay katamo, king sakramento ning kayang katawan at daya, anting matas diling patutuking lugod na kay katamongan, at ngatang manalangin, Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami, itangan po. Ginong migtagumpeking kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing ministro ng Santa Iglesia, kapilan man sana, pagmasusyan, ing Eucharistia, king metong akaraniwan, apurado, at mechanical aparalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginong migtagumpeking kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing mamahala, king balang, balitang ning liturhiya. Pagmalasakitan da sana, ing akwara lang makyabe, at tuki king pamagmasusi, king Eucharistia, ring sablang taong makatagon, ipanalangin taking Ginoo. Ginong migtagumpeking kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang bininyagan, amaralas, sisimbang Domingo. Panamdaman da sana ing danop, para king sagradong bie, at lumapit lang makisulo, king bangkete ning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginong migtagumpeking kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para kay katamongan, ing maralas taong pamakinabang, matalik na katasanang pakisanmetong king Ginoo, ban ing pangapasyag ning mayap abalita ng Kristo Jesus, kapilan man mitoknang, ipanalangin taking Ginoo. Ginong migtagumpeking kamatayan, pakiramdaman mo kami. Sundutang panalangin, kay katamong,
king kapayapaan, king metong ayato, king mabilog ayato, lalong-lalo na ing gera, na malalyari ka rin king Middle East, panalangin tala, king Gilo. Ginong migtagumpay king kamatayan, pakiramdaman mo Para kami. king kapasalamatan at kaitunan dati Mr. and Mrs. Chun, Linda Cabrera, king karelang wedding anniversary, Richard Chona Yumul, ning pagkapitoong, para king Kaladwada de Jose, Roman Senior Junior, Antonio Liminada, Juanita, Alejandra, ang king 40 days ng Ronald, panalangin tala, king Gino. Ginong migtagumpay king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Aduan tamo po ngini, ing katamong sariling kapagnasan. Abe tayo na magking panalangin, iiano chowa, king kayang birthday. O Ginoo, gawan mo king matinding, manandaman-danot para keka, anti mo, inumakanano, ing panandaman daring katawan mi, para king material, apamangan, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Purihin Diyos, meto sa kluban kaya kang kaya pantingay miting tinape, para kaya kami maginyang tinape ning biye. Purihin Diyos, kapilanman. kapilanman. Purihin Diyos, meto sa kluban para may gawain nyo maning kaladwa. Purihin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ang kakatamang daon matanggap ya, harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan niya saning ginuitindang karenggamat mo, king karpurit kaligaya ning kayan lagyo, king kakatam kasaplalat ning mabilog na Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, iba't king kang pakalulu, binyemi kami kang tinape at daya, na iti daraw mi kaya kaniting Eucharistia, iti aduan mi kapamilata ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabi kaya kayo. At kaya kan timulo. Tasyoreng puso yu, Makatas no king pasalamatan tayong Diyos sa ginuutamo. iti karapat dapat at Tuneping karapat matuli. dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati, numan karino igpadyo sa langang gatubos mayupaya, kabang yang pangneing kayang katawan king krus, king kayang ganap sa sakripisyo, meging katuparan dering sabla. Kabang darawon din kayang sarili, king kayang gamat, para king kaya kaming kaligtasan, pepakit na king kayang sarili bilang pari, ing altar at ing kordero ng Diyos. Ulinita, kambering sa blangkoro, ring angeles ka ring king manwa, alang toknang at ngaming pupuri. Banal, panaling Ginoo sa kayapaya. Mitmo yung banwa, tingyan tuging kaya pangligaya, hosana, king kakatas-katasan, Mapalad yung daratan king lagyuning Ginoo, hosana, king kakatas-katasan. Tunay kaping banal o igpay kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagpadalampumi, impapagbanalan mula retingain, king ampuning Espiritu mo, bang para kay kami, malyari lang katawan at daya, ginuming Yeso Kristo. Bayami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape, pasalamat siya kay ka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at nga na,
Pananyiti kayong anat kananye, piting ka na kung katawan, kami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasabayang pasalamat kay ka, binining kalis ka rin kayang disipulos at nga na, pananyiti kayong at minum ko kaniti, tingkalis yung kanakundaya, hindaya ning bayi talang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bangketa, mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Yaning kakanan mi ay tintinapi at inuman itingalak, kaya kang kamatayan, kaya kami yang papasyag, ang gana kindatang ka, kaya kang ligaya. Niyang iniganakan mi oy, paing kamatayan at pamanyubli ng may bininganak mo, darami kaya ka iting tinapining biye, ang poing kalising kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka. Ting papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kaya ka, mapagkumbabami mo namang pagamuha mo, ni kami nga sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nga ting metong ning banalay Espiritu, kanakan meo ikpaisan ta iglesia makalagan at king meto yato bang bigyan na piking lugod. Kambe ng Leo kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, Tesa Blang Pari ang pong diakono. Kanakan mula naman ni kapatid ming pepainawan at maninay subling miye, ampore sa blang miyango na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan. Gawin mo kami ang karapat dapat magkamit king bielang hangga. Bangkaya biyan ng Maria, ang birhenin to ng Diyos, kambiyan ng San Jose, kayong esposo, kambiyaring sablang apostol, ang pore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, poriyan dakat paligayan, kapamelataan ng Kristong, kihang anak. King kapamelataan ng Kristo, kambiyan at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banare Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Yan po manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingig pa. Karenga manong tiro na kaya katamo ning Ginu, ikpami. Tsuka banwa, misamban niya yung lagyo mo. Datang kaya kaming kayarian mo. Mi pamintuan nin lugmo kaya tisuli pantibanwa. King kakanan mi king aldoldo, biyam kaya kami king aldomeni. Apoy patawin kaya kami disala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karimi kasala kaya kami. Em kaya paisaw, kintukso, no na ikabus kisablang marok. Kabos mo kami o ginukis sa blang marok, malagon mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bangking kasopanin kay kang pakalulu, parati kay mikapos yung kasalanan, miligtas sa blang kaaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, kay panyatang ng Yesu Kristo, kay kaming talapangabos. Uling kaya Kayong kayarian, ing kayo payan, ing ligaya, manggamang kingalanganga. Pag ginumi Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyag kaya kayo. Emo sa babaligdan din kay kaming kasalanan, nanelawan mi kasapantayanan ing kay kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan, nagpangking kaburian mo, kamabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati. Natilya kay kayo. At kaya kan Bakit timurin. tamo po ngining mikakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kayo ngan, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milako king kasalanan ng yato. pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiyam kaya kami kapayapan. Nyo'y ginutang Yeso Kristo, ang kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, mapalatang mayaw singa po na ng kordero,
Ginoo, Kinayak ako matampantanggap kaya kadapat ay kasming amano mo. kumaya Katawan at daya ng Kristo dala nakatangan sana king bialanganga. Amen. Amen. Tawa ng Kristo. Sa kalawat tama po. Prayer of Pope Leo XIV for disarmament and peace. Itangan po. Ginuning biye, lelangan ming balang metong nga tao, king kang wangis. Maniwala kami na lelangan mo kami para king pamisan metong. Ali para king pamisagsagan, para king pamikakapatad, para king kasiran. Ikang mga mano ka rin kaya alagad, ing kapayapan manatili kaya kayo. Ipagkalob mo kaya kami, ing kalam din kaya kang kapayapan, pating sikanan banggawan niyang katutuan iti, king kekeng kapanawunan. Iningaldo, daraw miya iting panalangin, para king kapayapan king mabilo gayato. Adwan ming itabili daring sa labalang bansa ing karelang sandata, at kalinanindalan ning pamigasundo at diplomasya. Ilako mo ka ring puso mi king kamwa, paginagit at kailang malasakit, pangkanita maging dala na kami ning pamigasundo. Saupan mo kami nga bitasa ing tunay seguridad, minibatan king upaya abungan na ning takot, nune king kapanaligan, katuliran ng pong pamisan metong daring memelen. Kinuwasagan mula rin pamuntok daring bansa, pangmikate pangal lang balik, dan ing nanumang bagay apasari king kamatayan, itok nang ing labanan, karing armas, at isentro ing bira, king lalong migit amay na. Mananasa ng kapilanman, emiral ing yato ing bantaning sandatang nuklear, ing banal na Espiritu, gawan mo kaming tapat at alapagobra ning kapahayapan, aldodo, karing puso mi at karing pamilyami, karing komunidad at karing balenmi, bangking balang maya pabalita, balang kipot painturo, king pamikasundo, at imbalang pamagpasya para king dialogong maging yang bini ning bayong yato. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, ingatan mula, ring niligtas mo, kapamilatan ng Kristo. Ikami sanang mikabos kapamilataning kayang pamaylas at kamatayan. Magtamasa kaya naman sana king kayang pamanyubling mebe, ulong ginumia, manggaman king alanganga.
Amen. King ginuman natili kay kayo. At kaya kanti mo Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayipaying totoo. Ingik pa, panganak, ang paying banal Espiritu. Amen. Misa midaone, meta na king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King King Diyos. Diyos. Alleluia, Alleluia, alleluia.